Najčešće pitanje koje u praksi u Nutriskopu dobijem uz primjenu prekidanog posta je: smijem li vježbati? Treba li vježbati kada primjenjujem intermitentni post ili prekidani post? Odgovor nije jednoznačan. Trening treba uklopiti u način života, u zapravo metaboličke parametre, da tako kažem, u cirkadijalne ritmove, kad se budimo, kad smo energetski neaktivni, kada smo se inače navikli hraniti, da ne bi došlo do lomova i krivog srastanja. Budući je period posta jako povezan sa ritmom hormona koji će se naštimavati, da ovaj ritam kada primjenjujemo ovaj post nekoliko dana, onda je jako bitno kad ćemo odrediti trening, vježbanje ili drugu aktivnost, primjerice možemo otići kopati vrte ili raditi vinograd, drugu aktivnost malo višeg intenziteta. Nema općeg pravila, ali možda bi jedna preporuka bila da se trening ili vježbanje gleda na rubovima intermitentnog posta, dakle na rubovima prozora hranjenja. Postoje razlozi za, postoje razlozi protiv, ali ovo je možda najjednostavniji način gdje ćemo reći malo ćete pogriješiti ako kombinirate taj prvi obrok blizu, ispred ili iza vremena kad ste naučili vježbati. Bilo da je to ujutro, recimo ako ste u 8 krenuli i pola 9 sa treningom, u 10 tamo ulazi prekid posta i vi berete benefite tog obroka za svoje mišiće koji nam na bilo koji vrste posta zapravo trebaju. Želimo čuvati mišiće, ne želimo ih trošiti dodatno. Navečer također zadnji obrok i ako ste navikli primjerice ne jesti nakon treninga sve 5 eura, to je vrijeme za vas, što inače većina nutricionista smatra zapravo naopak, da nakon treninga nemate obrok za oporavak, odnosno regeneraciju. Dakle, uklopite vrijeme treninga sa zadnjim obrokom i na taj način možete vježbati i primjenjivati intermitentni post.